Helo. Helo. Wan, beth yw? Burger time. Burger time. Beth yw? Burger time. Yeah, let's do it. Let's Iawn, do it. so fama, da ni fo chuck. I dweud bach olive oil yn hwnna iddi. Na i. Nice one. Da ni bach o pupur. Dwi'n tynnu'r lid off. A ti eisiau pinchiad dda, Halan? Digon, Halan. Iawn, dyl. Nice one. Un pinchiad arall am good luck, ia? Ia. Nice one. I fi'n galad o'n ia? Ia. Mysio fo. Misio fo. Be nath ni hel dyna? Rhwng dre? Wild garlic? Fel galeg. Ia? Ia. Ti eisiau cymryd smell o'na? Ti eisiau mynd â deilan i'r criw o fanna i nhw cael smelio fo? Ia. Gael smell. Mae'n cael nes o'na. So, be na i, da ni di dolchi fo. Just torri fo fyny darna bach. Yn hollol ffair, mae hynna'n didon da. Dim i bychan, da. O ia, dim rhy bychan, grandwch ar y bos. A fewn eto. Stwffio. Stwffio fo fewn. Ia. Ia. Ti eisiau just cael o digon so bod o yn mynd i ffomio patty bach neis, so... Sio, burgers bach ta burgers mawr? Bach. Bach? Mawr, o, we're talking burgers mawr, da ni eisiau, ia? Ar y tân y stuff? Ia. Ti eisiau go wneud un, chde? Ia. A mae'n essential pan mae'r burger yn hitio'r grill. Paid a mwydro gwmpas fo, paid a symud o, paid a trio flipio fo, gadael o am munud. Yes. Hwna dy beth ti isio? Ia, hwnna dwi isio. Hei, Roxy. O'i Roxy ma hwnna? Ia. Oce. Iawn. Ti am wneud un dy hen? Yndw. Da, diolch i'r burger i Roxy. Ar ôl roi y burgers ar y tân, dwi'n meddalu menyn efo rosemary a thyme a'n beistio'r burgers. Seriously, triwch hwn tro nesaf da chi'n cael barbecue, mae'n next level. Dwi'n cwcio nhw am ryw 5 munud bob ochr, cyn syrfio nhw efo llwyth o burger love. Ti isio sos coch neu mi o? Ti isio... Sy'n ma'r burgers? Fantastic. High five, da ni'n cael high five. High five. High five. High five. High five. High five.